हामबाय फैलाव गायदनो ताखौ बुखुरौ दिनैनि भिडिअ जों बाइबेल न तैबै कक सालायनाय ताखौ बुखुरौ हायनो हाय दिनैनि भिडिअ जों सिलायवानो सिनै लाइफ नांगौ माने माने बाइबेल नि कक ओ बाइबेल तामो आबनो साबस नामखा क्रिश्चियन रकनि बागै सिमिदे ओ बाइबेल ओ एलेन बागबा नां जों सिलायवार ताखौ बुखुरौ ओ बाइबेल ककथाय अंखरमानि आबो पैलाव लेटिन भाषा बाय हंखे बिब्लिया ते ग्रीक भाषा बाय बिब्लस आबोनि मीनिंग हंखे पुस्तक या किताब इंग्लिश बाय हंखे आबनो द बक्स होनाय हिनो कक बरक बायखे एलम्बाक होनाय हिनो एलम्बाकनि मीनिंग हंखे ज्ञाननि बथर हिनमासे हंखे जों ताबो बाइबेल हिनमानि आबो एक्रोनिम्स ख्लाइवै स्नामजाक मासे एक्रोनिम्स नि मीनिंग हंखे ककथाय कलकमानो बुसकांनि अक्षरनो ना नावै कायसा कक्स नाममानि आबनो एक्रोनिम्स खाइवै शॉर्ट फॉर्म खाइमानि से एग्जांपल हंखे ओमहाय रोमदी नासा एटीएम एसएमएस अमरक जोतो शॉर्ट खे सिनी रजाखा अमरक हायखेनो ओ बाइबेल नंबो शॉर्ट खे सिनी रजाखा फाइदि जों ओ बाइबेल नि फुल फॉर्म तामो सिलायवान बी बाय बेसिक आई बाय इंट्रडक्शन बी बाय बिफोर एल बाय लिविंग ई बाय आर्ट अमंगे हाय हारसाकाव थांगै तंगै बयतो ख्लायनाय रगनि बगै फोरोंमोन दागेम हाखे पैलाव बाइबेल कुनो वर्ड्स कुनो चैप्टर्स रग बागजाक करे सीधा सीधा सैजाक से बुकुर रगो पाथर रगो हलंग रगो आबनो 1228 बीसीव स्टेफेन लैंगटन मंगुई खरकसा बरक से बाइबेल नो चैप्टर्स खागना चेंखा आबोनि परे बो चेंखा ते कैसे स्टे 1448 बीसीव आरनथननि बिसिंतै ककथायनो खाखा आरनथन हमनिखे रमदि बटांनो कुड रमानी बा नाम्बार रमानी आबनो बुजावो सिनियो सुंसारो पैला सका समय कसम बाइबेल नो 1560 बीसीव स्नामा पाइखा आबोनि परे योहान्नेस गुटेनबार्ग मंगै खरकसा बरक पैला सका प्रिंटिंग मशीन नो स्नामखा 1455 एडीओ तेयारो प्रिंटर प्रेस ख्लाइवै सापक जाकनाय ओ दुनियाव पैला सका ओ बाइबेल नो सापक जाग्राखा प्रेस लॉर्ड गाइटनो बनि एलेन बाइस अमहायरो माबा ते सान्स जेरोम मंगै खरकसा बरक 1551 एडीओ समय कटालनो खागै रखा दाबु एलेम्बागनो फिलखि जोंनुगो समय कसमबाय समय कटालनो कायनिखे खागै रोमानी हंखे ओ बाइबेल समय कसामो 39 खान बिजाब यानी बय मिलिवै स्नामजा ते समय कटालखे 27 खान बिजाब मिलिवै स्नामजा बाइबेल नो जतो 66 खान बय मिलिवै स्नामजाखा तेयाबनो 40 जन जुदा जुदा बरक सैखा अरो बिसिंगो राजा प्रजा गनां बिख्रा डॉक्टर साइंस ते गोबां बरक ओ बाइबेल नो सैखा ते ओ एलम्बाग नो सैबायनानि 1500 बछर नांखा
takubu hurok o elembak kaitroni musung tui kaitroni falak tharbai sijak mase abudi bagai no 2 Timothy 3:16 hai hanai sawo elembak ni beba kokno kaitor bai kobal jagoi seimani abo kuboina phurungthani chugo tatal no tatal hanai phunuk thani chugo samung chayano charo thani chugo phia kaham khe tongthani phurungthani chugo takubu hurok o elembak ni kokthairok no romai manani belai kutu teyaro kaitor age buhai tongmani sungsar bahaikhe samjakha borok bahaikhe kaitor bai kerungnai sumsok bahaikhe engkha sumsokni yakni bahaikhe yoknai borok tamni bagai thৈmani pore tamo ongnai phainai salo tamo ongnai o elembago beba no swijak tongo hingkhe borokni khago question ba proshno achai mano abo borok se seibo hingkhe bahaikhe kaitorni kok thai nai aboni bagai ang kaisa example rogano bujina bagai romdi kaisa company ni malik bo boni samung charona bagai boni workers boni samung tangnai rok no bo koktun rohoro abo puilabo bo bini secretary no sawano bini secretary bo company ni joto samung khlainai rok no o koktun no sawano tamokhe je secretary samani kokle abo secretary samaya abo malikni kokse abo haino kaitor bini secretary bini songjak borok ni bisingtui bini kha bising ni kokthaino jungno rukha hake phaidi takubu hurok sung tebe buskango bible ni kokthai share no silaina bagai video no subscribe khlaidi tei share khlaidi tei busung sia ko no silaina bagai hingke tinini video asuk na unsitho hambai kaitono tei khalagu nai tongner mo kaito khaksom rutha hamari rutha